Yomha उपन्यास बनेको चले ठाउँ चाहिँ छिन्जुको वो बन्थेन ठाउँ छिन्जुको वो चाहिँ छिन गुङ्गुको च्याप्टर ठेना चङ्गो ठो च्याप्टर या चाहिँ उपशीर्षक बन्डु नागार ख आन्जना दिस ठो छिन गुङ्गुको च्याप्टर स्टबिर ओ धमा बुड व अरिकारी पनि उद्योग बेट जुम गुलचामर व गणेश पासपोर्ट मरेको बर्मा देश द्वा व विषय जाँच्या निम्ति रङ्गुने छोया हटी तैको रङ्गुने अड्ना छोया हल वहाँ वनीको जुलन आकाचाका रङ्गुना आदेश वे वहाँ न्यायाधीश गणेश त ढोरुको प्लेन रङ्गुन फेगु जाना बिल गणेश स्टबिर ओ धमा बुड न पहा पटिच समय कया खछौया लागु मौका मरो स्टबिर पाखे वे अकाउन्टेन्ट जनरल उ साल बि व श्रीमती दोयची पिनीको ठेकाना चयातको पोछ पोजको जुना वे ख अन लेपला पाले पुलिस हमना प रङ्गुन स्या प्लेन लिना वनीमा मंगाल दो एरोड्रोम मचिना प्लेन ठबले बनी से 6 बजे फुलडोंकल यमन के किचा मोफनीको रिटु जोगले 6 बजे फुली वहाँ खिउ ढाया चन्दंकल नापा खबर बिग समय मरो वया कावै बिन डुगमखो पाले पुलिस न रङ्गुर सर तके वे मनम जिल्लाई छम पुलिस मसियो टापिन सुङ मरो वे उन्न सगमखो प्लेन क्वा या यात्री त यंकेको युबीए मोटर सर पाके वनीको युबीए अफिस अपुको थिएन अन लेपा गनौनी माले सुगमखो गणेशले लागि पाले पुलिस सम टोटा मेपे भरोसा का बपे सुमरो ओके वयो पचो अजको मिखलिम कास सुयाचनिमा पुलिस ओके टके निनि यता बन्दी खस जेले यिंके मारेको विधान बमो जिम रिक्सावाला छमेसिको सहयोग गणेश त पारेको ले लागो जेले बनाइंकल रिक्सा छौले पुलिस व गणेश निम न्यने ल्युन चुना ओके टके मोरे या पाला जेले छन रिक्सा क्वा या टपंकी जेले दुनिया गणेश गठी खत सुकत सुमुसु पाले पुलिस मसुप्नीको छेला वा मचना न्यायाधीशको निर्देशनको ठ बास्टुनीको छेला बिहारला छौमखो छौला जी माथे चोटेको मटी पुलिस लिउल्यो छपला लिमुचिस लिना वना चुन ताचाका नयाँ लुखा दुनी द्वावन त संकेत तिनी जेल ढकासिल वनिमुखो जिठो जेल दुनी योगो ठजो द्वावनी मुखो जे अपराधी मुखो जिटियाना चम गणेश खस्ना न ट्वामठो तर जेले द्वावनीको अन्य छ्या जिटिना चंगो तैगोला ठ्या च जेले अधिकारी पिव पाली पुलिस न फछि फको हेका जेले दुसे उसया च गणेश न ट्वाठिका न टाइम छ मुसुस थमुसुरका हालिला मुजसे लुकै पिने अठ्याटो माने मुजुसे चुना चुन गणेश टेक न यागो जुसा जेले दुन द्वावनी ममरो दाखो खो उपद्राटेको ठासे ठठ्या जाम धार्मिक यात्री समचुनीको यज्ञ मुजुटका नुगले खाना ट्याटल ठुक्न सके गणेश जिडी नाचन सके पाले पुलिस स्टेशन अति दुसेको कुटो नाचुन गुके ना कचकच जाचुन जन खिउसी चुनाव हेरंकल गणेश व पुलिस स्टेशन जा सिमरनी अबले लगा हिन्दुस्तानी भाषामा पुलिस हाकिम छम ठंका होला गणेश द नाइक चिट बुझे जुइको सम्झाइ त सो मचम नेपाली सिलबटी टोइले पनि मिजर जग्गा आमठे चुनचन दासा सिलबटी लागि आफ्नो बिग्न बारा वे ठौ चची लागि ठन दुनिया भावना चुनिमाली जित जनरल ओ सालवे छेटेक छयादिस ठौ चची सना चुनिमाली दियो खिउ ढुंगोले झ्याउको ठाउँ प्रबन्ध यासा मजे गल ओके ठौ चचीला ठन दुनिया चुनिमाली कनेटिना हान माग ठ यानाबी जबरजस्ती ढयाचंग मखो फलाफल केना निवेदन या ढयाचंग ओके गणेश जिदिना चुन छाउ मखट आखिर हे चस्का ट्या कच्चा पिसचंग जेले दुने ममरो छपला छना द्वावनी मालावन गणेश जेले दुनी कोठा छंजको छुछन लोखडाटिना थपाजुको ताला गोया स्वतन्त्र प्रवेश त वाटे आबिल सप्पा सुगरे नाम त खिटे प्या ना कोठा छौलिन दुर्गन्ध जायाचन जेले दुने चलोटे जुक्कु फक एक राज जायाचन शिवो कापी चा ढेटेसन चलोटेसन बाजे व ट्याकिएला झिट्याइला ढि पराक्रम किनाचन बुद्धबाद पिटक ग्रन्थे अध्ययन यागो उद्देश्य त्याव गणेश चलो व ढेट नि नापा हिडान बियाचुनिमा पिने मोट छपा जग दुनी खिउसे छ तर पाल्क पिलेको वइको जलयना दुनी गणेश मेपि बन्दी मिसत न डुडै खना छ गजाको अपराध र बन्दी जुया चोपि जुइ मुस्यो स्वतन्त्र संसार टाप्ना चोपि समलिङ्गी जुगले गर्न वना ठाउँमा सक्कुसीको खलाको इच्छा देया छ चलो व टेन्टे सयना न्यवेक मफो ओके सत्ता खल्ना जुन दस जिला ढैउ मटी होला तर ठरास बर्म भया पुंक जक्का फेक लासौ मुखनी आसे महिना कठा जेले ठंक वे माला चोङले मन हाना डिक्क जुया खलाको इच्छा न मर्या हुन ओके छटा कुने लिडर्स का फेट नाचुन छुल्तको फौज या ढेटे एक छत्र राज या चोङ बे जनाचुनी इच्छा न मरो ओके गबले पुट्नु फेट गबले चाटा दन ठज्जक या नाचुन चुन हुई आहा इतना चोपी चलोट व वासा ठाव या चुनाचुनी मजेको एक राज चले ना चोपी ढेटे स याना वाट सस चच्छिन हवेक मफो
गणेश सच्ची चलाव टेंटे सैना वाटा वाटा सना चोंथे है छकी दुपी बन्दी मिसत न वाटा वाटा सना चुंचोंग जुया चुन ए इबिना जिथे खनिसा टेंवो चलटे उ खछकी तया सोक व्यापट लक जना साक्ति जुया चोंगले यव एक मोफिया वाटा वाटा सना चोंग जुइमा थटी मटी त्या थथे पापा गर्न चाया चुनचुन ताठैले खअठी मखु जुया चुन बनी ख्युसे चुंका जेले दुन छंका वम गणेश प्रति छवे कोठा चोपी मेपी बन्दी ते संक जुया चुंग अले ओके भयबीर जुका न्यवेक मोफेका चोंगु खनली पटनी सिल मजा या क्याटिस चुना चम ल्यासिम मिस मजा जे जुसा बनी ड्य छुठा पिचुसे मुन्डल छ मासुसे फांगा थे जाव गा मिजटेको कमिज थे जाव कलर दुगो मासु मासु ताव लफना मेउया आकारे वया चम गणेश टाइम स मिस मजा दका सिक मोफन छु आश्रय मखो स्टे निवा टुएरुंगा गणेश हिसे दुगो रूप लावने जागो मुखा किर्ते इष्ट पुस्तको शरीर पच खनिवतिने सम विदेशी मिसमचर गासीका बन्दिते खोयगु सिबे न निलिगो अफज आचुनचन चच्छे वया भएन ग्यागले दिन मछला चंगो ख लिप इमि इटेको क निन्यो खनाचन निस्तानी खला सला स्टे ड्युटी व बन्दी मिसते त नेटुनीको बिउम बर्मी मिसा गणेश त खने व तेज पूर्ण मिखा च्वामुको न्या हो शरीर पचल इंडियन जाति छम मिसमच जुइतेको मोटी तया हिन्दी भाषा न्यन अज्ञान गणेश लेटाटा हिन्दी भाषा जुगु डक्को खकना बिल ठुलिया खछि जे ओ सालमा डिपे चोपिन लिसे नापलागु इसे जिया चंग दो टका अन्ते ठटो माउ खकन जन्नर ओ सालबिला जे मुस्यो जो जोना तयाबी पल्ख सयना चुना बिजाउ नि तया प्याउन अले गणेश बन्दन याक्न मुक्त जिने तयो कल्पना लेटाया चुन तर निवारी अजको ठाउँ या चुन जेले वया सट वपे खण्डुको मुखनी वना ढ्याबिरका कबल ना व मिसाय खनिमरुगले लिप जुल से जेले दुन्छम गणेशया जन्जक चित्त कमजोर ज्यावला निवाड्य गुल्खे चुए ठेंके ठुका न जेले लुका चाको शब्द ठोसौ बक्ते ठमा आसाइन मनु मुखथे चुना दिक्क ज्यावला लेपटिनी जेले ठंग वपे धार्मिक मन्त्रालय अफिसर पिन ज्या नेपामी सिलबटी सम जेले डुटेको समाचार जना का वइपे बर्मी सिलबटी बिहार छौले ते यंके तयो खंकनी वतने लेटा आवला ठुक्ट जेल मुक्त ज्या धार्मिक अफिसर पिन बना यंग कोठा लिनावन धार्मिक अफिसर पिन गणेश त रंगुन सरिया हंसाबटी टले डुगो म्या आउँ शिलाबटी बिहार ते यंकेको प्रबन्धना बिहाराधिपति दाजु ज्या चम ओ भाटाई छे बनायंगला म्या आउँ बिहार टे यंकी लागि लल ना ठकल ओके ओ फाटाए छे छु समय टको चोनिमाला जे ओ सालमी पिन छे वनी इसे जुया चुम टका ओ फाटा पिन छे छेनी व गणेश ठ वनी को इच्छा जुया चुम ठ्याकना बिल अकाउन्टेन्ट जनरल ओ सालमी हमला खेफो जिके चिठी दो या स्टबिर ओ तमा बडे चिठी पिका केनु ओ फाटा चिठी सोया जो अर्जुसा म्या आउँ सिलबडी बिहारे बना मयंको से ओ सालमी छे बनायंगा बि अर्सा छपि विश्रामनी याना बिजौ थन सुए बगो इत्यादि ठासे दर्शनार्थ थनै बनाइके बनिटने याउको ओ सालबि पनि छे बनाइके ओ सालबि त फोन न याना खबर बियाटे याउको चुना बिजौ तया विश्राम जगा ठकल ओ पाटा ठमा हे रोंगने दुगो प्रख्यात को चैते दर्शनार्थ बनाइकल गणेश मुजबले निचे निन्दे दर्शन यागो प्रबल इसे ज्या चंगो विश्व प्रसिद्ध स्वेदगो चैतोटम या त लानिपा बिन्तेना बन्दन या खंग बखटे ठम अनुभव जना वे मागो दुख कष्ट फुक्कन लोमना प्रमोट प्रीति बिलबिल जाया गबेट टक बन्दन या मगना चुन अब बुद्ध तथागत अनुभाव जिगो उद्देश्य पूर्ण ज्या अब बुद्ध तथागत त्रिविद्ध शासनित कुबिया अब बुद्ध तथागत उत्तम शासनीय सेवाया फुजिमा भगवान शास्त्र तया स्वेदगो चैतोटमित दर्शन या मुटो प्रकाश यासे प्रार्थना यानावल ओ पाटा गणेश त चैत्य दर्शन या ढुंका संध्या काले अकाउन्टेन्ट जनरल ओ सालबि पिन छे बनायंगल जनरल श्रीमती पिन निने निस्या फोन खबर बियाटे ढुंगले पिया चुनचुन गणेश पिन छेछने व जनरल मागजक जिगुला काठ जिनसन सिलबटे रंगन वल धागो समाचार दुगो तार मिगटने मिचना वगले सुटबन्छे माला ज्याचना छुके वला गुब्ले वला छु स मरुगले गनका वनिगो मस्या अठठिया मरिया चंगो सिलबटे रंगन छया हे धागुन्यना नटस्क अचम छया चुन जिला जाखजक रंगन छया हे का धागुन्यना मनु नाप रंगन ठंगो छनिया जिला ठनछेन टंगाला छुकेस टन्डका माग मन त फुक्क ज्यासिरल ढका मटी तया बिजौ सया द ओ तमा बुदन छन्निन तला ठंक बिजय ज्याख सिमरतले छपे आनन्द चुना बिजौ तया गणेशले लागि कोठा छको प्रबन्ध याना बिल तवम ओ फाटान ज्याखे मालेबले खबर यात सूचित याना बिरकया ल्याउन ओगो अवस्था निसे गणेश जीवले मेगुया कटा नोगो जुजल त प्याहाव जिन गुंगुगो च्याप्टर
बन्द नागार ढापट्टि चाहिँ ठन यक्को चल न्यना डिगले यक्को सुबाडो